Dostlar mına ылдый жағадан кірдік бүгін базарға. Бүгін 26 декабрь 2021 жыл Соқлық мал базарындамыз. Қойлар жақтан баштадық, екінші шығарылыш. Мына сүт ешкілерден баштайық. Жігіт қанша сұрап атасың? 16-дан. Оларда сүті бар мы жоқ базар? Қайсысында? Қанша сүт береді? 1 литр береді, 16 мыңнан дейді ма? Сүтті ешкілер. Олар алынған мы дейм ма? Кімдік екен бұлар? Сататасары? Қаншадан бұлар? 7,5-дан, а? Қозылар 7,5-дан. А ешкілер че? Ешкілер 5-тен де отады. Сіздік емес, бірақ 5-тен де ұқтыңыз, а? 5 мыңнан. Ешкілер жаңа жылға сөйесіздер ма? Ассалаумалейкум. Қаншадан екен қозылар? Емкірді базарға. Так, бұяқта кармушка шығып тұр. Қой. Қойлардың кармушкасы. Ассалаумалейкум. Қаншаны сұрап атасыз ба әке? 2,5-дан. 2,5 мың. Бұлардың параметрлерін айтып қойыңызшы. Uzunu 2 metre. Uzunu 2 метр. Burası 60. Büyüklüğü 90. Турасы 0,60, биіктігі 90. 0,90. 0,90, ha? Жақсы? 2,5 мыңдан. 2,5 мың бағасы. Телефон номер сразу айтып кетіңіз. 0703 0703 19 19 63 19. 63 19. Кармушка керек болса чала өресіздер. Бар тақтадан екен мына. Специально қойлар, ешкілер үшін. Жақсы? Қозы тұрады. Қанша екен ба әке? 6 мың алды. Алдыңыз ба? Сатауыз. 6 мың екен мына. Жақсы? А бұлар ше? 11. 11 мың. Мүйіз бар екен, дерскі. Арқар. Арқар қой. Жақсы? Так, өрі дабыр қозы тұрады. Жаңа жылға соя тұрған қозы екен. Қанша екен бұл? 7. 7? Қанша болады? Окончательно сколько будет? А? 5 мыңға болады дейді ма? 7 мың сұрап 5 мың болады дейді ма? Чоң қошқор екен. Қанша екен бұл? 80 мың. Так, қанша тіш? 4 тіш. Бұның весі, длина, құлағы қандай екен? Есепте өдіңіз. Базар баға берді? Bağ veriyor. Қанша? Artılı. 55. А бұларша? Bunlar 50'den sonra. 50'ден сұрадаса, модағы? Yok bu 60. Бұл 60. Ол семіз екен. Жақсы. А мераносор қанша екен бұлар? 25-тен. Бұлар қосқырлары бар, а? 25 мың. Сұрап атады. Жалан қосқыр. Ол жерде қозылар тұрады мұндай оған. Қанша айлық қозылар ба әке? 1 yaşından ötüp alır. 1 жастан өтті уже. Қаншадан сұрап атасыз? 11 мыңнан. Қаншадан болады ең берішіңіз? Қошқор. 8-ден бе? 9. 10-дан берем дейді. Жақсы? Hazır keldi bu böyle. Kaça aldınız? Kaça aldınız? Çalsın deyip bak. Жақсы. Ешкінің сұрайық ешкі. Өкөтің теке? Bu teke bu serke. Теке менен серке. Бұлар қанша екен? Кетші. Serke 8. Серке 8. Текечі? Teke 7. Теке 7. O teke olub tur, serke olub tur, kişine semir olub tur da. 8 olub tur. Жақсы. Assalamualaikum aka. Qancha ekan qo'zi? 5500. A bularcha? 8 ming. Dostlar, chetdan tartamiz.
Так, mo qo'chqor chiqib turgu. Assalomu alaykum. Yaxshisiz-mi? Qancha ekan qo'chqor? 150 ming deydi. Так, bunun parodasi qanday? Paroda Arashan. Mana. Quloqlarni qarangizlar. Bir qarshi chiqadi ekan. Bu qancha tishlar bor? Bu monsu 2 tish. Monsu 4 tish. Qanchadan bo'ladi endi? Bu 150 ons. Bu $1000 bo'ladi deydi. Ha. Yaxshi. Unda bo'lgan. Qo'chqor. Quyruqlarni ko'rasiz qo'ying ham. Naga. Paroda Arashan. Bazar bağı verdi? Ha? 90 verdi. Onsa 90 verdir. Yaxşı bağı verdir biroq. Tak, na. Qo'ylar. Qancha ekan shef? 15'ten. Yo'qoteng bo'z bor. 15dan. So'rab o'tasa, bular qancha tishtirami? Bular 4 tish. 4 tishdan. Onda olgan qo'ylar ekan 15dan. Bular bere turgan yerimiz qanchadan bo'ladi? 13'ten 13? 18 bin. Ular 18dan mi? Ceviz alıp kaldık. Kuyunup kaldık. Ularning parodasi yaxshi chiqadi. Karılar kaçak. Öteyim. Öteyim. Yaxshi. A qanchadan bo'ladi? Bere turgan yerimiz. He, 16 deydi. 16 ga beramda. Bularchi ondan bular. Men atayın so'ray beramda. Sizlar jiningizlar kelmay javob beraverasizlar. 13'ten berem bular. 13dan berem deydi. Yaxshi. Onda olgan qo'ylar. Soquluq mal bozori, bozor alami degan. Bugün 26 dekabr 2021 yıl Soquluqdabız. 2021 yılın akırkı mal bozorunda жүрөбүз dostlar. 5 günden keyin жаңы жыл келет, 6 günden keyin жаңы жыл дагы келе берет. Айтыңыздар, номерди айтыңыздар. 0500 53 80 89. Мына. O qo'ylar bor ekan. Ular qancha tishdir negiz? 2 tish. 2 tish. Bunisi 4 tish. 6 tish. Dostlar çalaverasizlar, dostlar. Qarangizlar qo'ylarda. Cho'tka ekan. Mana qo'zi qo'chqorlar. Yo'qda qo'ylar. Mana bozor. Bozorning ichine qarangizlar, kirib жатты 8. Tak, bu qo'zi alındı. Ke satib otasizmi? Qancha oldu? 8. Aldık. 8 mi? 7,5 oldu. 7,5 ming. Men qarab qo'yaman. Qarab aytqancha. Qancha ekan bu tekeler aka? 5. 5 ming. A qo'chqorchi? 12. 12. A bul tekelerchi? 6 7. 16 narqısı. Ya narqısı 6, bunisi 7. Teke. Soyğonga. Bayka aldınız mı? Aldım. Qanchadan bo'ldi? O 17,5 mı? Ekovi 17,5 ming. Ular erkek burg'achi u. Ekovi bozor alamiz. Mana. Ekovi olib tur, ekovi 17,5 ming. Mana boqqanga chetdan tartib ko'rgazayın. Jallan ele Arashan tudasizlar tartib bergile deysizlar. Ko'rgazaverayın. Ular qanchadan so'raysizlar? 7 demek olsun. Alçandan tutarız topasa. Çoğun koydum malları. Çoğun qo'ylarning mallari ekan. Kelechagi yaxshi deydi mana. 7dan so'rab o'tasiz, 6,5dan berasiz. Alçandan 6,5dan berem. berem. 5 mi? Mal çarbağa. Qancha bosh bor bu yoqda? 30'dan aşık var mı? 30dan oshiq bor ha. Ha, yerda uloq satadi, uloq. 7 bin veririz. Uloqni echkilar. Nomer beringiz anda. Qayerdan keldi bular? Çüyden. Chuydan ha? 0707 128 128 821. 821. Çarba kozlar izlegenler var. Bu yoqda urg'achi erkak aralash ha? Aralash, urg'achi erkak aralash. Taqsir bunu aldınız mı, satıtasız mı? Satam da. Satıtasız. Siz aldınız mı? İyi aldım. Qancha oldu? 5.500.
5500 qo'zi. Ömür. Yaxshi. Jigit chila. Mazab ko'p kishilar. Alganlarni qaraydim. Qanday bo'ladi? Buni bo'z qo'ylar o'xshaydi. Şunu qancha qo'yarsan? Bo'larini ayt, 25 ga berasan. Qaysi? Şunu. Ya men tamdagan joqdim biroq, shu jetelib kelayotganim ko'ruvli. Bu qanchadan sirib o'tadi negisi? Qanchadan baka? 40'dan. 40'dan? Yo'q, shunday qimmatmi? Bor bo'zmi? Ha, bu. 25 ming berdim shu. Qarmoy. Beringiz. Ertangi bağa beringiz, ertangi bağa. Даёшь, братан, вот это. 25 тысяч. Какой? Ты держал живот? 40 mingdan deydi. Quyruqni bo'z qo'ylar ekan. Это порода какой это? От души дай, братан. Это чистый гисарский. Гисарский порода deydi. Таджикистана. Tojikistondan keldingizmi? Сам привозил. Ha, o'zim olib keldim dedi. Yaxshi. O, uloq qancha ekan baka? Qaysi? Al enesmen. Qanchadan? Enesmen. 70 Tak, baka muzika kelib qoldi. Buraya olmay ketdik. Tak, yoqa ketaverik. Oldu bu. Aldınız mı? Siz kaç oldu baka? Ya. Kaç oldu? 9 ming ha? Qo'chqor qodaymi ha? Qo'chqor 9 ming bo'ldi. Yaxshi. Dekabrning 26'sı oldu bugün dostlar. Qancha oldu şef? 12 ming. Urg'achi bo'ldimi? Erkak ekan ha? Erkak. Yaxshi. Qancha oldu baka aldınız mı? Qanchadan? 5 mingdan. Ya jigit sen qancha oldu qo'zi? Bulda 5 mingdan. Bulda 5 ming qo'zilar. Alып tur. Onu so'raychi. Qanchadan so'rab şef? 8500 dan. Qanchadan bo'ladi? 800'dan. Ha? 8300. 200 so'mdan tushdingiz ha? Yaxshi. 8300 dan berem deydi. Tak geçkiler sıra. Jağızlığa sayı turgan ekan bular. Qancha ekan? 7000. Serkevi, echkivi, tekevi qanday? Serke tekelari. Примерно qancha kilogram var mı? Net. Примерно 15 ha? Qanchadan bo'ladi? Bere turgan jeringiz. 6800 bo'ladi. Yaxshi. Semsiga qancha? Ha? 50 so'm, 30 so'm. Yaxshi. Bunaqa qo'chqorlar. Esi jo'q o'xshaydi lan. O qo'zi qancha ekan kimniki? Qancha oldu ekan? Bilmedingizlar ha? Yo'q, semiz ekan ha? Yaxshi. Ha, bu qo'chqorlar qanchadan? 65 ming. Qancha deysiz? Çoğundan 3 euro var ekan. Hem Çalatan'da. Yaxshi. Şef, bularni aldınız mı? Aldım. Qanchadan bo'ldi? 10 mingdan bo'ldi. So'yasda ularni. Qanchadan chiqib qoladimi et, bilmaysizmi? Примерно 20dan chiqadi. 20dan bo'lsa qo'yaqili. 25dan chiqib qolganda, cho'ng ekan. Cho'ng ekan. Serkeler. Ya şef, qanchadan qo'zdilar? Ha? Oğuz'a sağanday taşlar. O'zimizga sağanda aytaman, 8,5 deyman. Bari qo'z-qo'shqorlar var. Yo, urg'achlar da var. Urg'achga. Monsa urg'ach. Bo'z bor. Yo'q, bo'z to'qdilar ha.
Bular erkek. Qo'zi qo'chqor. Qanchadan bo'ladi bere turgan yeringiz? 8. 8dan deydi. Yaxshi. Yapma. Tekelerden sıraya kalma. Ulağı hoşeta mı ha? 5200'e berip ayt. Vermediniz be. Nege? Ya monzu. He? Jey, bardığınla bir gana söylüyor. Bir gana söylüyor da. Gem koyam getirir. Koygo da zakirör. Bir gana söylüyor. Son için vermeyet az 5200. 200 so'm qo'shadi. Bağırını kılat dedi. Ha monzu kança? Onsi 4,5. Yaxşı. 4,5 deydi. Şunday bağı bu. Arada buna ko'ra xizmat qilar. Xizmatı yaxşı ekan bu. Vardı. Bunda bile ölbeyt bu lan. Soyboyt emas. Tak, etke mına qo'chqorlar. Semiz. Qanchadan ekan bular ham? 15 ming. Poдряд mı? Qancha bosh vaqtda? 5 baş. 5 bosh. Bozor baho berdi? 14'ten berip ayt. Vermediniz mi? Akacatlı 15 be. Düşbeyiz falan ha? Magazin baho 15'ten deydi. Ular qancha ek tish bo'ldi ko deymi? Tish buzilak ha? Qo'zi qo'shqor, taz qo'shqor. Qo'zi qo'chqorlar. Semiz. Al bular ek tishlar ekan. Bular qanchadan ekan? 30 mingdan so'radi. 30. Bular примерно qancha et chiqadi bu? 50-60 chiqar. 50-60 chiqib qoladi deydi mana. Voy voy. Bu 30 ming desangiz qanchadan berib atadi bozor baho? Bozor 23 dan beradi. Bermediniz mi? Qanchadan bo'ladi? Magazinskiy bahoni aytingiz da. 25 dan o'tsa bo'ladi. Cho'ntakda bahoni 25 dan o'tsa bo'ladi deydi. 26. Yaxshi. Nomerni aytingiz onda. 0708 0708 143 143 164. 164. Mana. Magazinskiy bahosi 26dan. Tak, mana qo'zi qo'chqorlar. Bular qanchadan? Bular 12 dan. 12 ming. Bular qancha oyliqlar? 2021 da. Bu yilqilar. Jayında to'lganlar 12 ming so'm. Bular urg'ochlar bo'lsa, qanchadan bo'ladi ham bere turgan jeringiz? Bularni He, 11800 dan berasiz. 200 so'm ile tushasiz be. 10 mingdan be. Bolga qiladi. Aldınız mı? Al satasınız ya özünüz dikan. Dikan ha? Yaxşı. 11800 aytma. За сколько купил пока? 12. 12 ming alıptır bu qo'chqorni. Qo'zi urg'och ekan. Qo'chqor dedim men da. Yaxşı. Mana. Ular parodasi qanday bo'lardi? 25 dan surib atam üçü. Üçöv 25 dan. Paroda araşanı. Qo'zilar. Qo'zilar 10 aylıkta. 10 aylık. Kulakları da yaxşı ekan. Bazar baho berdi? 9 dan berishdi. Vermediniz mi? Qanchadan bo'ladi? 23 dan bo'lsa. 23? Qimmat emas mi? Tushungiz da. Arada 25 dan surib atam. Parodalar bunda qip-qizil bo'ladi, tam bunday. Shotka jun bo'ladi. 23 dan berem deydimi? Anan tushpaysa, magazinskiy baho 23. Ichida tushib beraman. Tushsa, yaxshi. Bo'lgan 3 o'la. Qaysi dag'i bor bu? Bozor alami. Yaxshi. Anda nomeringizni chiroyli qo'ying. Bu bozor ketib qoladi hozir bu. Yaxshi, yaxshi satingiz. Tak, dağa ket. O'rtada mashina qoladi. Areshka qancha ekan? 50 so'm 100 so'm. 50 so'm. Tenisi 100 so'm ha? Areshka bizde 50 so'm 100 so'm. Shunday baho. Sizlarda qancha yozingizlar kommentariyaga. Bunaki yetke urg'ochi. Semiz qo'zlar. Assalomu alaykum, taqsir. Yaxshisizmi? Qaysini oldingizlar? Ya, taqsir qaysini sotdingiz? Ya bu ulaqning tekelerini sat. Uloqning tekalari ko'rgazimizchi mi? Ko'rayinmi? Qanchadan bo'ldi? Uloqning tekalari qaysi? Qanchadan bo'ldi shu?
Evet. Қаяқта улақ беріп жатасыздар? Сокулукта. Қандай улақ? Шеріне улақ, а? Жақсы. 7800 мына. Дегенде. Улаққа. Алып тұр ешкілерді. Мына мо текени 7000ге, тетеги сеткени 3500ге кетти. Улаққа кетті бұлар, а? Улакка кетти. Жақсы. Байгеге. Жақсы өткөріңіздер. Улақты. Сондай бағалар бүгінгі. О жерден азыр аркаға келіп қалды уже. Мына. Оның номерлерін алып қойыла дегенде подписчиктер. Романовский қойлар қозысымен екен. Өкөтен ұрғачы байке? Bunlar urgaçı, bu kozular erkek burası. Номер беріңізсі біреулер сұрап атты. 500, 0500 35, 95, 99. 35 95 99. Дағы бар мıydı? 5-6'sı var. 5-6 бар екен мына. Чала бересіздер, романский қойлар керек болса. Жерде қозылы қойлар тұрады. Қанша екен шақ? 20-дан. Қойлар қанша тиштер? 2 жаш, 1 жаш, 20 мыңдан. Бола тұрған қанша болады? Магазинский бағалар. А? Жоқ сіздің ойыңыз бар да мұншанан болса берейін деген. Ешқашан өзің шеше албайсың, базарда шеше. Мұншаға берем деген айта албайсың да. 18-ден. Ошондой болушу мүмкүн. 15-ден. Айта албайсың, жақсы. Базар дейді, базар. Шеф, ешкілер қаншадан? 3-ө 30, а? 10 мыңнан болып қалады екен сонда. Мұндай бөлген, да? Bir tapmayla o ya. Siz түшпейсіз. Тарт десеңіз ананы тартам. Бұл ешкі боғыз емес пе? Качкан текеден Қашқан уже. О азырқы балдары бұлар. Улақтары. Порода Занинский. Ташкентский деп қояды бізде. Мына жүрек құлақтар мына. Жақсы. Дағы бар ма жоқ па үйде сатылып? Сүлле. Номеріңізді алайын дедім да. Бұлар қанша сізде? 10'dan Бұлар 10'дан. Бардығы. Dolar 5'ten de 60. Ой, ечки 10. Улақ бұл дем ұла? Çeviç. Бұлар улақтаршы? Bunlar öke ulak. Ulak çeviç. Ұлда чевіч, өке улақ. Қаншадан бересіз? 9'dan verim mi? 9'dan бересіз, а? Жақсы. Бұлар сүт бағытында ошон үшін қымбат. Süt бере тұрған уақытта. Ечке. Мерде süt емес, етке, ечке. Боғыз оқшайды бірақ бұл. Қанша екен шақ? 9 мың. Боғыз, а? Boğaz geç boğaz. Кеш боғыз. Семіз. Мына, теке тұрады. Құлақтары шалпай. Бұның пародасы қандай? Индийский бруто. Қанша бұл емі? 30 мың. Жақшы. Базар ба берді? Қанша берді? Қаншаға бербедің? Қаншаға бересің? Жақшы. 30 мың дейді ме? Базар аламы? Жақтан өрлек жоға қарап. Өрді дағы теке тұрады. Қозын алдыңыздар ма? Қанша алды? 7500 болды. Жаңа жылға сояды. Мен ойымша. Яқта шашлықтар тұрады. Ассалаумалейкум. Қандайсыздар? Так, шашлықтардың бағасын айтыңыздаршы. Қаяқтан келген? Лейлектен келген, а? Бұл кебап деп қояды, бұл қанша? Сүттің көмірге пішіп отады. Сүліктінің көмірігі. Көмірі дағы лейлектік, а? 120 сом. 120 сомдан. Бүт бары, нан чай бекер. Так, мына бүт бары, нан чайы бекер. Бұл баяғы оқшайттан мен қояды? Курица. Бұлар қаншадан? 120 сом. 120 сомдан. Бұның еті қандай бұл? Қойдықы, уй бұл? Уйдық, а? Қойдықы да бар бұл? О, мана қойдық. Қойдық қаншадан? 130 сом. 130 сом, а? Жақсы. Өзі сояусын бар. Халал. Өзі сояуыз халал дейді бардығы мына. Натуральный. Лелекский шашлык дейді. Өлем оларды алды өкеген қандай. Алғандарын сұрайықшы. Ассалаумалейкум. Тамағыздар татты болсын. Бұл алдыңыздар ма? Қаншадан болды? 11.300'den 5 бар. 4'te. 4'te.
O torta 11.300. Bular erkek urgaçı mı? Erkekler ha? Kozu koşkor. Birisi 9-800 oldu. Sol jaktagısı. Ne oldu? 9800. Bulç. Anı bilbeyim. Yok başka bir bayrak. Bu da urgaç ha? Erkek. Erkek. Bular da sizler baylağınga da mi? Karmağınga. Жақсы. Ошундай баа бүгүн. Эрден өрлөп кетти мен. Кандай болот буягы? Эрде жакшы койлор бар экен го. Ого. О семиз экен. Кулактар. О сурай бар. Чыңгыз. Шеф, бул кой канча сурап атасың бул койду? 30 000. Бул канча тиш? Семиз экен, ажа боозбу? 6 tiş boğaz ekan. Bunun parodası qanday? Araşanı. Ha, mozçu. Al 20 bin. 20 bin. Şef, qanchadan oldu bular? 5 oldu ekan. 245 bin. Öten qo'chqor. Bu 20 bin. Bu qancha tiş? Bu tegerek bo'lib qolgan. O'shani подписчиктер suraydi da, tegerek degen ne degeni deb. Qancha tiş bo'lib qoldi shunda? Orta yaş ha? Жана 6 тиштен тишти бузулат да еще майдалайт да тиш. Ошону төгөрөк деп коет а. Мына достор уктуңуздарбы? Ошодон кийин төгөрөк болуп калат экен тиш. Жакшы, олар козулар окшойт, токтулар. Барды ургачы. Эркеги да барбы? Барды ургач. 13500ден дейт. Жакшы, номер бересизби? Арашандар. 72 milyon. 0772 Билайн. 88 60 40. Жақсы сатыңыз buradan. Мына. Бардық ургач екен. Чала бересіздер четтен. Öyle bir жақсы соолук турат го. Семиз окшойт куйруктуу. Канча? 35 мың. Канча тиш бул эми? 6 tiş. Bu qo'chqor bu? Qo'zi qo'chqor qancha? 25 bin. Qo'zi qo'chqor 25 bin. Tak, mına qozulu qo'ylar ekan ha. Qaysi? Moeko bulmaması, Moeko bulmaması. Eki urgaçı. 19 dana. Ha bu qo'ylar qancha tish bo'lib qoldi? Bul 6 tiş. 6 tish. Egiz qo'zi bilan 19 ming. Жақсы. Улақ қанша алды байка? 3500. Улақ. Жаңа жылға апарып шашлық жасайды. Байқұшты. Алдың мы жігіт? Жоқ, сатылды. Қанша? 23. 25 мың. Nerede мен сауда болатады? Ешкі дейм. Бар ешкі екен. Улақ алата сойышқа екен. Ya ağaçki erkek öme, oğul şısır bu. Urgaç. Bilmem abi, ayta almayım qanday. Бұлар қаншадан сұрап атасы? Bular 5 yarından. 5500. Patolog ошондой бу? Ha, moğu bu 7 yarım suragaç. Бұл 7000. Бұл улаққа емес пе? Жоқ, ечки. Жоқ, улаққа тартқан емес. О, улаққа тартқан. Böyle jetiga ben. Yok, oy. Ондай болған ешті. 7,5. Jeti yürü vatan. Қаншадан қаншаға чейін болады бұлар? 5'ten 7 yarıma. 5-тен 7,5-ға чейін ешкілер. Bilirsin. Ha. Oy göldeyin, Türkiye'ye biz kanzın ki. Ургач еркек аралаша. Беріңіз ертең менен содаға. Енді жақсы қозы бар екен. Қанша айлық қозы бұл? Жазға. Қанша сұрап атасыз? 15'te benim 4'den aldım. 15'тен? Қымбат емес пе? 14'ten bir aldım. Ha, бербей атасыз ба? Парода окшойт а бұлар? Qo'chqor yaxshi. 15'ten deydi. 14'ten бербей. Қаншадан болот эми? 14'ten бербесеңиз 15'ten 15'ten 4'ten. Ha, 4-тө. Жақсы мына. Жаңы жылға соя тұрған екен. Қаншадан болу шеф бұлар? Ha? Сіз ертке емес пе? Білбеймін деп құтылды. Білемін дегенде тұтылады еді. Мына. Ассалаумағалейкум. Қандайсыздар? Амансыздар, бұл қозылар қаншадан ем? 25 мың. Қозы қошқорлар екен, а? 2021.
Qanchadan bozor bayo berdi? Arkanda oladi 3 tushni beradi. Штучный beradi abi. Жақсы. Qanchadan bo'ladi endi? 22 dan, ha? Жақсы. Биылғы qo'zi qo'shqorlar shunday bor. Биылғы qo'zi qo'shqorlar shunday bor. Şef aytыңызchi uni. 20 so'm bo'ldi. 20 so'm. Anan keyin 1000 degandek. O sapsarı ekan, juni zo'r ekan buni. Qancha ekan shef? 23 ming. Uni yoshi qanday? 2 tish. 2 tish 20 ming. Men ayash yo'limni tartpapman. Mana. Qancha ekan jigit? 15 dan so'radim. Qandaysiz? Yaxshi. Tartib qo'y. 15 ming. Bu qancha tishlar ekan? Qo'z, ha? Bozor baho berdi? Berdi. Qanchadan berdi? 2,5 dan. Ha, yaxshi. Şef, bular qancha oldindan qo'ydi? Ya. 9 ming oldingizlar, ha? 9 ming bo'ldi shu qo'z. Qo'zida ham qo'y. Привет, передавайте deb qo'yaymi? Привет. Yaxshi. Chak. Echki qancha ekan aka? 7,5. 7,5 dan. Bular обычный echkilar, ha? Har bir echki. 7500 al. Tüylerçi. 15 mingga echki sotib oldim. Aldınız mı? Eko 30 ming. Eko 30 ming alıp durma. Buların parodas qanday ekan? Bunu ne? Sütü aldınız da bularni? Boğaz mı deyim? Ya sağ mı? Ulak. Ekoni 30 ming alıp dur. Жақсы, о, qo'zi qo'shqorlarchi. Işte urg'achi u. Qanchadan so'rab otasiz? 20 dan. Жақсы. Qaysisi urg'achi? O, urg'achi ekan. 20 dan. O, ekoni olib tur 30 mingga. 15 dan. Biz dalcha ketdik. Unda bosaveraylik. Qancha oldi aka? 21.500 ga olib turman qo'zi. Qo'zi ham urg'achi qo'y ekan. Quyruqdi. Bugun bog'lar shunday Жаңа жылдың oldidan. 5 kundan keyin Жаңа жыл keladi. Tartib qo'ygan shunday degan qo'zi. Qancha ekan bu qo'zi? 7,5. Qimmat emasmi? Qanchaga bo'ladi endi? Bere turgan yerimiz. 6,5 berib o'tir. 1 oylik qo'zi? 6,5 berib o'tir. Ha, berib o'tir. Yaxshi. Жаңа жылga so'ya turgan ekan-da, bayqushda. Ha, siz qanchadan sizniki? 13 dan. 13. Qo'zi, qo'chqor bu, qo'y bu. Qo'ylar, ha? Bozor baho berdi buga? 11,5. 11,5 dan beribdir. 12 dan bo'ladi. 12 dan bo'ladi deyman. Yaxshi. Sizniki-chi? 10 ming. Qo'chqor. Qo'chqor 10 ming. Ertemenki bağa beringiz. Berme. Qarmamdan. Telefon Bozorda mol ko'p chiqarsin. YouTube'ga chiqarsin. Bozorda bağı mol ko'p. Qaysiga berib o'tasiz negiz? Qancha? 6,5 ming. Siz olib sotasizmi? Yo'q, tartib qo'yibsiz-mi? Tartib o'taman. Litsongizlar tartilmaydi, mallar tartib. Bermedi. Bayka bularni oldingizmi? Satam. Ha, satasiz, ha? Satam deydi buna. Shashqozlar da bor ekan bu yerda. Bayka semiz qo'y qancha oldi? Sattыңызlar mı, aldınız mı? Qancha oldi? Quyruq. Ha?
25.500 deydi. 21.500. Ha 21.500. Qo'zi qancha oldi ekan aka? 8 de kol. Eko'y 8.000, 4.000 dan. No uloqni so'rayinchi. Qanchadan shef qo'zilar? 5.500 dan. Alaykum assalom. Qo'zli qo'ylar qancha ekan? 15 ming. Qo'zisimi ha? 15.000. Yaxshi. Qaysisi qo'ylar qancha chiqyapti shundan? Narxi 2 tish 15 ming. Bular 10 mingdan. Yo'q, qo'zli qo'ylar. Yo'q bu. Mol ya? Yaxshi. Mana aka. Bozorga qaranglar. Arka başına yetip kaldık hoca. Öyle yaxshi qo'y bor ekan. Bayka bo'zi bu. Qancha so'ratasiz? Ha? 35 ming. Qancha tish bu ham? Yaxshi. To'g'ri. 35 ming. Bo'z qo'ygan to'g'ri deydi. Yaxshi. Hech qancha oldi? Taka. Ya. 3 ming oldi. 3 ming apar şaşlık jasaydi. 100 şaşlık çıkardı. 30 so'mdan turgan. Şef qancha oldi bu qo'zi? Bilmayman. Bilmayman. Ha, men O dersi qo'shqorg'a. Qancha oldi ekan? 35. 35 so'ratasiz. Qo'zi qo'shqor. Ha? 35. Qancha tish bu ham? Tish buzilak. Qo'zi 35 ming. Qulog'i cho'ng ekan. Qulog'i cho'ng bo'lsa, qulog'im pishirgani bilan yo'q. Buni boyag'isida urug'i qimmatda. Arqi boshqa yetib qoldik уже. Onda aynan boramiz. Aylanib tegiren. Yo'qlar so'radik-ku. Qancha ekan? 7. 7 ming. Olar 7'den, 6'dan narkı 7 bu 7. Qo'zlar, meranos. Bozorga endi kirib kelatar. Aldingmi jigit? 7 mingga sotadim. 7 mingga sotadasizmi? Sotatam deb 7 ming. Nerede? Afganskiy turadi, afganskiy. Qancha ekanmi jigit? 30. Ularning tishlari qanday? Yoqqa kirgizasiz bunda. Men tartib qo'ymayman. Sizlar tishmaysizmi bu? Mollar tartib. 30 ta. Tishlari 2 tish. Qancha bosh? 3 baş. Oğlan 3 baş ha? 30 mingdan deydilar. 2 tishdir. Afganskiy paroda. Buraya keltiribdi. Afganskiy, Romanovskiy, Parashanskiy. Anan обычный deganlar. Eshiklarni tartib qo'zi qo'shqor bordi bor. Teka qancha ekan? 6 ming. Aldingizmi şef? Alıp geldingizmi? Yaxshi. Bu qancha oldi? 12 ming. Semiz ekan. Qo'zi qo'shqor. Yaxshi. Berki başına geldik ya. Yeni videonun ayaktayız. Sizler ikinci videonu görüyorsunuzlar, üçüncüsünü. BD çöp bağırın tarttık. Mozalarda görüyorsunuzlar, tok, buka, uylar, cuklar bağırın görüyorsunuz dostlar. Kaçıdan oldu şaflar? Satılатсыздар. Satılат deydi. Video жақса лайк басып, сұрауларды комментарийде қалдырасыздар достар. Шеф, қанша oldu екен бұлар? Қаншадан алдыңыз? Aldım mı? Hemen bozuldu. Ha. Bozuldu. Sattım mı? Ben ağanızı көрбей қалдым. 5400 oldu. 5400 болды. 5400 Ne? oldu. Ошо насип кылыптыр, мен тарттым мына. 5000'e бербей койду, ha? 8800. 8800 koy ekan, ha? 8800. 8800 болуптур. Жакшы.
Ушундай баа достор, бүгүн 26 декабрь 2021 жыл Сокулук Чүй облусу Сокулук мал базарындабыз. Сиздерде кандай болуп атат? Комментарий жазыңыздар, каяктан көрсөңүздөр.